Cassaire et Pantallaire. Un vieil cassaire de mon village era però un peu poeta e pensava toujours en un muron de causes que brûlaven sa testa. E causes qu'havia fatxa en aquelli que devia faire, ma jamais a ce qu'era en train de faire. Notre país lo coneixem ben e nos estonava plus gaire de lo veia pantallar de longa, la testa din le nivo e l'ipè un peu en dessus des esclos. Un matin d'hiver, partigué a peu de son hostal do village per descendre en Dulença dins un pram on havia vist una lebre qualque jour plus leu. Son fusil a l'espalda, amb son chin estacat en una pitjona corda, fazien camin. Arriba sur place, destaqué lo chin e fagueron lo tour de l'endré, regardem ben li riba do canau e nanen d'aise monte li rumi e un espèce e que permetien a la sauvagina de se li escondre securament. Lo chin fazia d'anar veni lo nas au sou e se vesie que fazia seriosament son obragi, ma la lebre se fagué pa veire. Nostre cassaire change alors son estrategia, estaque mai son chin per anar se postar dins una de nombroses fioles d'arrosatge que l'aiga li escupat en hiver per li pusquer cular netejar. Per tenir l'agachon era ben confortable perquè entre la fonsor de la robina e l'autor de sa riba permetia de restar dret sans estrevi. Lo chin qu'havia de mestier sabia que se devia cuchar a costat de son mestre sense feia dindar son cascaveu e ensin havia plus que esperar. Eran aquí totei dos, lo mestre espinchant tot lo prat, lo fusil posat sur la riba, ma après un long moment d'observació, li vengué una enveja de feia se beson natural qu'anava crescendo. Sabia que podria pas tenir mai de temps perquè la natura és sempre la mai forta. Digui a son chin de pas brantar, e eu fagué qualque pas per s'allunchar suffisamment de son poste. Se desbraier e s'acuconer naturalment, e d'autant que fazia ses affaires, ben segur, ataque mai de pantallar pront d'autre cause, sa testa era mai plus aquí. Restet ainsi un bon moment, e se le pesta son chin que gingolès après la lebre e que lo ramenait d'un co a neu, beleu que li seria encara. Dauca, en vezent son chin, li revengué en testa que revengu per la lebre e vogueleu en aprendre son fusil. Mais pusque plus au bourra. Havia beu quitxa su sei camba, se podia pas desplegar per se remetre dret, assagem mai d'un cos sense li parvenir, e com sabia que hi havia d'autre cassaire dins lo rode, prevengué son chin de pas boulegar e se mette a cridar tan fort que podia per donar l'alerta. Hagué pas besoin d'esperar mai de 5 minutes que s'acampèron 3 collègues, que lo vesen ensin li demandèron per què cridava com a co. Sa posició era gai a son avantatge, ma era pas lo moment d'estre crentus de la situació. Se mette donc a explicar son problème de blocatge dei camps e des esquines, diguent que folien a cercar lo doctor per lo sortir d'aqueu maripàs. Les autres, malgrat son enveja de rire, comprengueron que era grave e que hi havia d'autres solucions. També un d'entre ells repartigueleu au village per demandar secours au metge. De segur expliqué prou ben lo problema do pantallaire, perquè appena miet jours après, lo doctor s'acampè sur place amb son gros cartable que hi havia totes ses outils de dins. De suite, li demandè au cagaire d'assajar mai de sauborar davant eu, mai aqueu malheurós podia tot jupar. Lo metge descendé dans la robina per li escutar son cor, li prendre la tensió, lo faia tossir per escutar son buffet en li mettent l'orella contra l'esquina. Après, li fagué desplegar les bras e li demandè de li boulegar a nau e de costar, perquè volia comprendre se lo pauvre diable que era molonat un peu mai d'una hora era completament paralysat ou non. Li bras marchaven ben, mentre que tot lo restant era blocat.
Es aquò qu'era difficile de comprendre. Lo medecin havia encara jamais vist un cas com aqueu e se posava força qüestions. Pa men, avant de fer transportar l'home a l'hospital, vogué fer una visita completa per estar segur que li ren neglijar o oblidar. Li fagué dormir la boca per li inspectar li dents, li amidali e lo gavall. Es just en aquell moment que lo metge hagué una brava sorpresa e que trouvé subitament l'origine del problema. Se mettet a esbramassar son malau, li diguent que era un ensucar, que l'havia fa venir per ren e que era un brave collon de s'estre mesuler dins aquella situació, borquen cagant o pleu empantallant, havia botonat el premier bouton de sa baguette au cou de sa camier. La guérison d'aquella paralisia dei camps des esquines fugué immediata e hi hagué ja besoin de prescriure d'aquell remedi tan car. Espera que l'horror de monte se passer aquell evenement medical és encara apellar lo prado miracle.